Sebelum li sunabita ibawe joka suruga renaka. Ayana tu ayana linuriyahu min ayatina. Mega tanda-tanda aku asangan napung Allah Subhanahu wa taala ipitan nabita. Tapi subuh dua nah. Kita ambil cek jadi sebab dia tu pakai penatama Isra. Agi pitanya nabita. Jadi angke pitanya nabita aju tengah lalenge. Tapi roju tani sembarang aju. Setiap engkau lalu si depena nak kerabbe. Engkau lalu si depena nagasai, nalapai. Masih lagi nabita. Natene malaikat Jibril mahada ya Jibril aja iya. Manaka aju majak sipa. Nasanya pangluta Jibril makada iena tu perumpama umat tak waktu natu kolinoe napoji tudang riwirin nalalenge. Iena tu makada nabita iya kumwal julus biturqat. Ya kau dengan umatku aja tuda ko wirin nalalenge bahaya itu tuda wirin nalalenge itu bahaya. Angka sahabat mengeluh rawatu na sebab ku wiri lalangnya kesima agama nulle padang kakak pamakade we matana itu selia Rasulullah na kotarumi jadi wirin lalangnya agana sanabi ta fa idza abaitum fa'atu haqqo iko pale matana i tasele tuda wirin lalangnya tatune kan hak lalangnya aga hak lalangnya rudda salam ai kon kato lalu mak bersalam eta bali berselenda. Jadi tu kanjana tu to lalu mak beresele ko to tudangnya aja nai balik. Engkau anggota tak lalu mak motor dia nak beresele ini tudangi gore. Assalamualaikum. Gilingi. Waalaikumsalam. Tak lepo. Natanya itu sunnah. To lalu mak beresele aku to tudangnya. To cede aku to megai. To malolo aku to toai. Itu ada nama beresele tu. Kemudian kedua, apa hanya duduk di pinggir jalan? Nasa nabita gudul basar. Ita jagi pakitata. Ajak lalu tehitero agage na putiangi pong Allah Subhanahu wa taala mita. Kemudian nomor 3, kaful adha. Ajak terganggu itu. Ayana perumpamaan na puji gasak tu nanya ero aju. Ajak terganggu tu. Si ditolaba si di situ cerita jalan. Si ditolaba si di situ gosip. Anak-anak tu yang itu maamlah dia itu kasih lalu sebu paye coba nak ganggu mana itu tu lalu ayo terganggu tu haknya jalan. Kemudian amrun bil ma'ruf ta perintah ko decenge matangangi tu da wiri lalu naba masige tolite ta padalo mak bere jama ako masige nahyun am munkar ta cegai toe pole kemungkarannya engka maja anak buat tu kolalenge ta ceri aja nak buat roja. Jo kasih nabita, kasih pita nabita, pak galung ipitang nabita, pak galung ye. Secocok lah dia di posisi tapi. Cuma ero pak galungnya nanya ipita nabita dia nak pada pak galung tak. Ero pak galung ipitang nabita, mata nena mengalana. Mata nena mengalana. Mesti lagi nabita. Man haula siapa mereka ini? Mau apa ye? Mata nena mengalana. Nah balik pangluta Jibril makada haula illadzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Yena riolo ummata Muhammad watunatu kolinoe mari ngelimana mak bere untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maseke ko untuk Allah taala, untuk masigi, untuk pesantren, anak yatim, untuk pengajian. Nah itu sedekah kami namakannya itu subuh Jumat. Paling makannya itu subuh Jumat. Kalau kita masuk pada subuh aja nak bilang-bilang mi bata bawa si bawa sujadah mi bawang. Letu masih akan aja masih kirim mi bawang. Subhanallah, alhamdulillah. Tiba-tiba lalu celengangnya majak nak sedih. Magi, dia gak ada duit nak bawang. Terpaksa nak tutup mata lah. Baru besi kirim akan asal astagfirullah. Waktu nalalu celengangnya tak buka mata dah agak nasa. Alhamdulillah lah sekre. Ya. Kayaknya itu subuh. Ya kau subuh ki masih dekat nak kirim malaikat napong Allah Subhanahu wa taala bila doa ngaki. Agak padongan ni malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafah. We puang tatambai tapamegai taselai to masih dekat ya subuh.
Tapi kau mapa mula subuh, gangkan na subuh bajana, dek gaga sedekah, dek gaga duit, dek gaga andre, dek gaga wajah sedekah. Nak kiri to malaikat na punga taala milo doang ki aga padongan ni mereka. Allahumma ati mumsikan talafa, we puang tanna podo bangker ila seke. Ya. Itu warang parata tu hakikatna telu minasa tu pandita tu iandre masuk imondre. Ipakai gangkan nama lusa, kemudian yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal nabalai baka 10. Ikomelo pun taala 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baka komelo pun taala wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sekehendaknya pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mata lima tadi ya untuk fi sabilillah, untuk pun Allah Subhanahu wa taala.